Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka All Meghalaya Pharmacists Association hagastap jong asngi baar ka khat sautari uya yong arajar arpu henrio kalalet bantur kensan hakmat sekretariat halor kecing bom jubab ke sorkar watla kila dawa habede bekecing e jongki habakran shikilat patai kubor uba Engelbert Renja ulethu banadu kapor badanglong menteri ka kong amperin badipet yakatnar ka kwat ka khya kam shamla jubab Bat mentaru menteri bethamai uba wailat miki shla macam najubab halor kimat jingdawa ke kinhun. Kani jingdawa ke kinhun mentah kelayat la arsnam berkumta kimban se banwan tur sindan sekretariat. Kenang baka sorkar kan sengap ye jingdawa. Kayak penonton mantan kasih sebuah Cuma ingin tak singi kalau pam talat sem. Lah ikut ni kena ka JK ko jengi benkam dulu ketika Meghalaya Pharmacy Council wakam dan section cuma mentala lai post nam lai kurio. Ye kabar kedai ba government jengi kam follow ya ka IPH standard. Ni sini ka di follow ka IPH standard kalau pa kolmar ma. Kim follow ya kata taruh ya. So oi do kadi keluar government ba tentu kam ni yang tadi Aduh, tak jumpa follow kelas kita. Kita lagi jeng kita. Tengok bala kan usnam ni kini kita bawa di ka ya. Harus nama tak lalu. Tengah tu mentah kini yo coba Tapi bila amat tangi kata gajing yang kata gajing bamdan kata ka poin bening tong batai deh. Jadi kita baik muka Meghalaya Pharmacy Council mo. Ini lah ada biarkan ada senai ka service rule dulu. Kedua kali untuk sistem penai September 4 ni deh. Tapi penai September. Dia adu mentar ka service rule untuk pelat. Ting sebentar kan yang tadi maka Meghalaya Pharmacy Council election hakal dulu tadi bentar sisi yang sekarang ini minta live usnam itu bentar Habis dia berapa kali ka election ni di online kemudian baik election kai pada kata kajing ka ba piamak kemudian video ben sejuk ba ni ke pharmacist ka kami bepet ni ka di Meghalaya Pharmacy Council dak kami ke lingkar ni ikut ni lingkar wah tas dia kendiak ba ila banong ba kani ka sen ke beningkong ba kini ki kum nagisia ki pharmacist ka banyami madan kum nyatur Em pemdi kesin beningkong kadang por muncul di wan di madan buruk beningkong amperin kalau kedua i muncul di asnan balik la persang kalau ka mukeli habis di bacing mantur sampai ke sekretariat atu kadi kasin ke beningkong na kum kalau long nom tai wa tapi sim kum noi kani kajing haban mi jo pisia mantawan bangi mentangi si abad ki jingai tim to jangki ba along ka ba sepor nak sepor man pen EV ni don ka appointment letter bal receive da ka office jongi ba wilat Miki Sula di health minister jongi la receive do penai bahar do mentangi pat yo reply ni wah ni mah ni but la receive do penai bahar kan ni mah Pila persang men kendu iki menteri berpet ya. Ngila persang kenting kata mau fina kadang wan oni ben kami jubab ya kami jubab Lah kan kenal kan senang ni. dia ngipak hu benai new result tu ngipak keleta kata penai ba arti kita Pun kini Arsenal beladap kila pha bet kan tama kim respon. sebab ini long ini dan jong amperina tinggal kedua i besar dia mentana do bilang i pak wilat pen 4